بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر المشاهدين والمشاهدات ومعاشر المستمعين والمستمعات، أحييكم بأطيب تحية من قلب محب لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasin pupudjihan iban sasanglitan pakabasaran sin mahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salawat iban salam papanghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na in ahli niya, in mga kasahabatan niya, iban haisiyo-siyo na in niya kadha pamandu niya. Jari niya ummat al-Islam, hawihaon dumawhat kita niyo pangadjian iban patumtum amuin maudu napi namo undang-undang sin muslim atawakan undang-undang hakabuhi sin muslim. In undang-undang hakabuhi sin muslim lando ini mahalga, subay ini dahon sin tiap-tiap muslim hakabuhi niya. Sumabot kita nyo dahil mga hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in nasabot in mga undang-undang sungnato sabuton ini. Hadith hakitab al-arba'un an-nawawi atawakan kitabu al-arba'ina an-nawawi, biaktul himam an-nawawi, hadis ikahang putagwalo, an Abi Dharrin Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillah haythuma kunt, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. In hadis ini ummat al-Islam, suway hapalun sin tiap-tiap muslim, suway ini hapalun niya iban sin hatihun hasupaya mainang undang-undang hakabuhi niya. In hadis ini lando mahalga hakabuhi sin muslim. Hadis din kan Abi Dharrin Jundub ibn Junada, hadis din kan Abi Dharrin Jundub ibn Junada iban din kan Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal, keridaan sila karwasin Allah subhanahu wa ta'ala din Rasul sallallahu alaihi wasallam
namung siya, ittaqillah haythuma kunt. Kabuga ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawno binaybayan ng kiaunan mo. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iwan pa uruli, inhinang mangi, sinhinang marayaw, mamapasikan niya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iwan pag-addat ko pa manusia, sin pangaddatan marayaw. In hadith kya riwayat, hi Imam at-Tirmidhi. Kumawa kita hambuk lilayan, sin hambuk alim, amuin nagbaktul sin kitab, amo nahi Imam An-Nawawi. Ahadith kya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan, ittaqillaha haythuma kunt. Kabuga ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawno binaybayanin kiaunan mo. Long sin Imam An-Nawawi, at taqwa, impagmabuga long niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, impagbahasa pagmabuga ay ittaqihi fil khalwa kama tattaqihi fil jalwa. Amuna long niya kabuga ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to isa-isa mo. Hawak to wayroon makakita kay mo manusia, kama tattaqihi fil jalwa. Biyasin pagdamo sin kabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to mataud manusia makakita kay mo. Hati niya bihadratin nas. Amo inyaw ni manusia nakasakop kay mo. Ha? Sabab ondeng nga mga manusia, bang mo kitaon hakatampalan, beriman, lando ikabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, wang wayroon na makakita kanya malawa na ikabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? On biat tu manusia. Ha? Nang kandalong sin Imam An-Nawawi, kabuga ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to isa-isa mo, biyasin pagdamo sin kabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to matod manusia nakasakop kay mo. Si Buddha inkiaunan niya nag-iisa-isa kau, atawakan, amuin malayo ko hapangatod si manusia. Ha? Kariunta, papagsambahayang. Aunday nga mga manusia, sumambahayang pa masjid. Suway na dahon ng kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aunday nga mga magsasambahayang, pagdatong pa masjid, mahumpot da kuman sumambahayang. Yaon ning tumanina kaniya. Yaon ning tumanina kaniya. Sumagawa, pagdatong niya pamay, doon na kanalit siya tawakan unan, di siya makapamasjid, bang haway sapat-sapatun na dyan sambahayang niya. Sapat-sapatun niya sa dyan sambahayang niya, di niya parayaw ni sambahayang niya. Sa wayron na makakita ka niya manusia, wala niya kengatan in Allah subhanahu wa ta'ala kikita siya. Hambukin ni nga mga kiabubugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatuha umat niya. Hambuk waktu yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long Abu Sa'id al-Khudri, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm. Giwa kami nung namaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk adlaw. Inkahalan na mulong niya, wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal. Inkahalan na mo, nagmimiting-miting kami, siya sabot na mo, imparihalan sin Dajjal. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min indi min al-Masih ad-Dajjal. Uno di ka kamo mawaya baitaan ko. Uno di ka kamo mawaya baitaan ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinamuhin nari pa siya makabuga, jumaturun kaniyo, dengha Masih ad-Dajjal. Long sin mga sahabat, bala ya Rasulullah. Huulong na ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Amo na long niya in syirik na katatapok. Amo na in syirik na katatapok. Ayyakum ar-rajul fayuzayyinu salatahu. Amo in tumindog hinambu kusog. Ay
sumambahayang fayuzayyinu salatahu, parayaon na in sambahayang niya lima yara min nazari rajul. Lima yara min nazari rajul. Hati niya parayaon na in sambahayang niya bang aun makakita ka ng manusia. Wa yusi'u idha khala. Bang wayroon na makakita ka niya, di niya parayaon in sambahayang niya. Di niya na parayaon sa bahayang niya bang mayroon na makakita ka na manusia. Ang kanda suway dawon sin tiap-tiap muslimin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya bang siya sumambahayang di siya makaniat magriya. Di siya makaniat magpakita-kita pa manusia bang siya magibadat. Suway niya daran pariksa unin niat niya magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab haadlaw manguli. Mamungin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sila nagwiriya. Idha juziya al-insanu bi'amalihim, apabila in Allah subhanahu wa ta'ala magtungbas na sinkakahinang nila, mamungin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sila nagwiriya. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kattunakamulong niya pa mga manusia. Inkiaunan niyo nagpakita-kita kanila. Sinwakto niyo hadunya. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kitaan niyo rito kanila mga madawhat niyo tungbas. Natantu wayroon madawhat na tutungbas ummat al-Islam. Larakin ibadat sin Muslim. Bang siya nag-ibadat himaksud niya supaya siya bantuhon. Hasupaya siya aturon si manusia. Hasupaya siya yanon in siya bar-iman. Allahul Musta'an. Makabuka ummat al-Islam. Ang kan suway na to, diarain kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to, diara in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misanin kiaunan na to, isa-isa na to. Misanin kiaunan na to, isa-isa na to. Patattapon na to, in kabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyugpatan sin Imam an-Nawawi, wattaqihi fi sa'iril amkinati wal azmina. Kabuka kaulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala at tawakandahin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan tampat at tawakan haunu-haunu binaybayan haunu-haunu tampat suway mudahunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kuno-kuno waktu suway mudahunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ondeng nga mga manusia tabiya yaon, indeng nga mga sugat to tawakan deng nga mga munggaw, bang magpakari na pasambuangan, inkarya sa liha wala nag-ibadat, pag-abot maridi na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maligap na hapag dunya, ayutod, inkarya sa liha indit to nag-ibadat, pagkari di na mag-ibadat. Di na mag-ibadat pag-abot mari pasambuangan. Hinda makari pasambuangan di na magtirong. Haunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naramik ka ni mga tao sambuangan tabiya yaw bang magpakat to pa Manila. Manawanin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maligap na sin parihalan. Pangangari-ngari dun na rin dito ha Manila. In mga kababayan damik yan. Manawanin pagtirong. Bang mautmat to pa Manila. Kaingatan na to in Manila, lawi insasat niya din sinden dia sambuangan. Engkan suway na to dahon in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to dahon in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haunu-haunu kita niyo binaywayan. Iwan kuno-kuno waktu. Masuk din sa vindication. Ang dahil mga manusia. Dahil mga kasungulan, kamudjangan. Lapay na in kamaasan. Bang umawot na in waktu summer. Magpaygo-paygo wihanong ta, simudeng kiaunan niya dagat, iban sina swimming pool, inkarya sa linghinda, nagtitirong, pag-amot mamaygo di na magtirong. Sumunog pa sin manipis, sumunog pa sin haupo, nahihuto damik yan, inkarya sa linya nagtatamong marayaw, pag-amot man na maygo, kakitaan na yung pusod, igon na yung badyo, kikitaan na yung tuhod. Dahil nga mga pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to, parihalaunin aurat na to. Amuyat to, dahil nga mga kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to, parihalaon, inaurat na to. Sabab
sabing kamatayong matal Islam di na to kaingatan. Bangkuno dumatong sadya tagha. In kamatay. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hadi na to kaingatan. Bangkuno dumatuing kamatay. Hauno kita ni tampat mapatay. Laong sinallahu subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayroon makaingat ginhawa. Bangunon jumato konsum. Wayroon makaingat ginhawa. Bangunon jumato konsum. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Iban wayroon makaingat hambuk ginhawa. Bangko mo siya mapatay. Wayroon makaingat ummat al-Islam. Wayroon makaingat hambuk ginhawa. Banghaw no siya tampat mapatay. Wa mata dinapsum bi ayyar din tamut. Wayroon makaingat hambuk ginhawa baran. Banghaw no siya tampat mapatay. Kaya suway na to patatapunin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mag-ibadat sadya kita niwang bulan Ramadan. Kanalong sinimam Nawawi, wattaqihi fi sa'iril amkinati wal azmina. Kabuka ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, kuno waktu. Iban sin, longta, hauno tampat, dahil kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang ko nag-ibadat bulan Ramadan sadya, pagpuas Ramadan miyatay ko. Atawakan hawa, palimatungin Ramadan miyatay ko. Unuin luto mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unindangon mo no to, pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala na to kaingatan. Insarayaw-rayaw na no to, apal man sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fa inna khayra zadit taqwa. Insarayaw-rayaw na luto. Amunain pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan suway na to, patatapunin pag-ibadat na to. Suway na to, patatapon yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sadya bulan Ramadan, o pa rin nga mga manusya, Jumaat sadya, o pa kay manan, haylayara sumambahayang, isyumain suntuan nila yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu, magsambahayang Jumaat, magsambahayang bulan puasa, magtarawih, katan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ninang niya insambahayang pagguwusin kita ni sumambayang adya Jumaat hisyumahain suntuan nato sumambayang adya kita ni haylaya sumambayang adya kita ni Ramadan isyumahain nahilang nato suntuan ummat al-Islam suway kita ni mamanduga bang isyumahain nahinang nato suntuan bang di nato patatapon yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tuwing kalabihan. Long siniman Nawawi. Hati niya patatapon mo yung kabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kiaunan niya isa-isa mo. Simudan kiaunan niya isa-isa mo. Gan si matawad manusya nakita kay mo. Nasubay mo patatapon yung kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala. Kikita niya kita niyo. Kikita mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sindiurong kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa shalathatun, ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum, wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Apal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon lang niya, inday nga mga kiaunan nila, wayroon day nga mga kiaunan nila, in sila nagmimiting-miting, nagigong haras, to sila. Malain ka na ni kaupat nila amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Wayroon day nga mga 5 nagmimiting-miting, malain ka na ni kaunom nila amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala adana, atawakan mawapading hatuin initungan, sin nagmimiting-miting yaon. Wala akthara illa huwa ma'ahum aina makano. Atawakan tumawad pa rin hadto. Tumawad pa rin hadto yung nagmimiting-miting. In Allah subhanahu wa ta'ala diurungog sila. Yaunin Allah subhanahu wa ta'ala dimurungog. Yaunin Allah subhanahu wa ta'ala kimikita kanila. Yaunin Allah subhanahu wa ta'ala nakajajaga. Haipon niya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah.
Na pag-umusyat to, ibayta, ipakita inhinang nila, hadlaw kiyama. Namang ininang mo, nagmiting-miting ko, nang limot ko, hatay manghud mo. Bangka mo nagmiting-miting, sinwayron ka puspa iddahan. Nagmiting-miting ka mo, pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Managbo kasipukan, haadlaw mahuli, ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muyat to ummat al-Islam, kan subay na to patatapon, in kabuga, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to in panagna, undang-undang sin Muslim, hakabuhin niya, amuna in subay niya, dahon in kabuga, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misanin kiaunan na isa-isa niya, atawakan mataod mano siya makakita ka niya, iban sin hawno na tampat, iban sin kuno-kuno waktu, subay niya patatapon, in pagmabuga, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapuas siya tummat al-Islam. Hapuas kita niyo piyapag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala in sumuno niya bukuin kita niyo mano siya bukun lapas hapardusahan. Magpakahinang imano siya pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakahinang imano siya maksiyat. Langgal siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhambuk tayo nga mga undang-undang ikarwa. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Hati niya, pauruli, inhinang mangi, sinhinang marayaw, mamapasikan niya. Long sin Imam An-Nawawi, ila fa'alta sayya, bangkaw long na nakahinang sinkangian, fastagfirillah. Pagtawat ka, atawakan, pangayo ka, ampun po Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hakakahinang mo yan. Dahil maksiat mo yan. Iban hinang ka, sinkarayawan, hapuas sin pagpangayo mo ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat today ha mga undang-undang si Muslim ikarwa. Sumagawa inyari, amuin manunjuki siya, pakapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin na haman-haman mo yung wajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kinahaman-haman mo yung wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan, nakalanggal ko syara. Nakapagmasyat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bangin kiaunan, sin kapatut yan, atawakan sin hinang mangi yan, indusa, patay manghud mo Muslim, papagkahi mo, na suway ko mag-istihlal kaniya. Suway mo, halo na yun patay manghud mo. Suway mo, halo na yun patay manghud mo. In pardusahan mo patay manghud mo. Biasin nalimot mo siya. Biasin nalimot mo siya, atawakan, nakawa mo inalta niya. Subay mo halo na yun kanya ummat al-Islam. Sabab, inyari, wajib. Wajib in suway mo halo na yun patay manghud mo. Bangin kiaunan sin pag-anyaya mo yan, alta. Bangin kiaunan, sin pag-anyaya mo yan, alta, suway mo ibalik kaniya. Bangin kiaunan ni sabsin pag-anyaya mo yan, nalimot mo siya, na suway ko mga yuampun kaniya ummat al-Islam. Sa wabadlaw mahuli malaggo pagsukot. Malaggo pagsukot. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi, hisiyo in kiaunan niya, awon kaniya paganyaya patay manghud niya. Awon kaniya paganyaya patay manghud niya, min irdi, din naman hakamaruhan niya. Awon paganyaya niya, pakamaruhan sim pagkahiniya. Aw min shayin, atawakan din nga mga uno-una. Atawakan din nga mga uno-uno na, falyatahallalhu min. Nasuway niya, halo na yun patay manghud niya. Falyatahallalhu minhu al-yawm. Hadun niya pa, suway niya, halo na yun. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Hani pa dumatong inadlaw, di na magbumpaat inalta. Di na magbumpatin dinar. Di na magbumpatin dirham. Ummat al-Islam, amuna inadlaw, qiyama. Nabangdi na to, mahalo na ipatay manghud na to Muslim. Papagkahi na to, inaanyaya na to kanila,
longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salih, bangin kiaunan sintaw ng anyayaon, aun hinang niya marayaw, ukhidha minhu biqadri madlamati. Kawaunday kanya in karayawan niya, hagantaan sinna anyaya niya. Uno yung pagbahasahon na anyaya. At tawakan uno yung pagbahasahon, gantaan sinna anyaya niya. Bang marugat patay manghud niya Muslim, innarawain sin niya, tiakaw mo, na marugat day sa bayaran mo adlaw mahuli. Misan pa yung kiaunan niya long tabihan, 5 pilak. Nasuway mo bayaran, bangyat tumarugat atay manghud mo Muslim, bayaran mo adlaw mahuli marugat day sa ummat al-Islam. Amuyat to imana, amuyat to yung pagbasahon gantaan, at tinawang marugat atay manghud mo, na mabugat, bayaran mo adlaw mahuli. Ummat al-Islam, suway na to ini, daran pandugahon. At tawakan suway kita no daran mamandugah. Suway na to bayaran. Inkya utangan na to. Bangaon na takaw na to, bangaon na kawa na to panyap. Suway na to ibalik. Hari pa dumatong inadlaw qiyama. Hari pa dumatong inadlaw di na magmumpa at inalta. Ummat al-Islam. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salih, bangaon kaniya hinang marayaw, ukhidha minhu biqadri madlamati. Kawaunday kaniya hakantaan sinnaan niya. Wa in lam yakun lahu hasanat, namang wayroon na maundun kanya karayawan, wayroon na ibadat niya, wayroon na karayawan niya, ukhidha min sayyiati sahibi. Kawaun nin kanian, kawaun day hakanian sintaw na anyayaon, fahumila alayhi. Ampay patanggong kanya in kanian sintaw na anyayaon. Wayroon na ibadat mo, kaya pamayad mo na in ibadat mo. Ipatanggong pa kayo mo in jawab. Ipatanggong pa kayo mo in kanian sintaw na anyaya mo. Ummat al-Islam, lugi in Muslim. Lugi intaw nag-iibadat bang nangan niya patay manghud niya Muslim. Kan suway niya halo na yun in parkala niya. Suway niya halo na yun patay manghud niya Muslim. Bangin kiaunan, longsin Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, hajawab niya, hamawdo niya, syurutut tawba, hamok ding hamanga nasabot niya, fa in kana al-haqqu maliyan, sabunal to bangin kiaunan sinkapatut yan hati niya alta aw nahwu dhalik, atawakan din nga mga ununa amuin kalagian siya suway balik, fala budda min raddihi ila sahibi. Nga suway na ibalik matto patagdapo, suway na ibalik matto patagdapo, inna kawa niya yaun. In kana al-insanu ya'lamu sahibah, abila in kiaunan sintaw nangan niya yaon, atawa nakakawa sinalta, ya'lamu sahibah. Amuin kaingatan niya, intaw na niya yaon. Atawakan kaingatan niya, banghaw no nakabutang. Atawakan banghaw no tampatin tay manghud niya yaon. Ang panyayuli matto, walakin la yalzam. Sumagawa din na, at tinari na mapatut, in suway niya ay yukhbirahu matalan annahu saraka. Amoy niya may tanay niya rilong na natakaw ko. Di na yato suway sa buton. Sabab, inhiyali andito, arakala, jumato, impag-amburda niyo. Jumato impagkalo niyo. Di mo na suway ikabtangin, inyaong tiyakaw mo. O yukhbirahu annahu min, atawakan, inibayta mo, inyaturain ka niya. Sumagawa ikat mo na sadya ka niya, atawakan niya nun mo nagsarak ka kay mo. Biyadto. At iniapuas parkala na kawang man kaya tunay mo. Maluhay na ka ma Islam. Pialuhay kita, sinaka ma Islam. Bangaon na kawa na to panyap, atawakan alta, nasuway na to hibalik. Sumagawa, ayaw mo na sabuton long mo inyarit yakaw ko. Arakala binasahon ka. Ikaw tuilong na inanakaw sin
Sin ko. Di mo na suway sa buton. Nawangi sabing kiaunan. Simpagan niya mo patay manghud mo, nalimot mo siya. Nasuway ka mag-istihlal ka niya. Suway ka mangayo, ampun patay manghud mo. Suway ka mangayo, ampun patay manghud mo. Bangin kiaunan niya, kaingatan niya, law sin Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, bang kaingatan niya, sinin siya, limot mo siya, suway ka matto ka niya, mangayo ampun. Bang isabing kiaunan niya, hati niya marayaw rin sa binakal niya. Atawakan, nalimot mo siya, wala niya kaingatan. Nawang siya, nalimot mo, wala niya kaingatan. Atawakan, naudyo mo siya, nagura-gura mo siya, wala niya kaingatan, na suway mo siya panginduan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo siya panginduan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sa buton mo yung mga karayawan niya. Suway mo sa buton yung mga karayawan niya, bangin kiaunan, hati niya, wala niya kaingatan, sin nalimot mo siya. Sin giura-gura mo siya. Suway mo siya sa buton, amuin, sin karayawan, iwan nilamod mo siya, haduaan mo. Ilamod mo siya, haduaan mo, mura-murahan, amuin, ampunon ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin siya. Nawangin kiaunan ni Sab, di mo na kaingatan, manghauno na yung taunaan niya mo yaon. Nasuway mo, di bugtun iniyat mo. Amuin, magbayad ka kaniya, bango siya kakitaan. Atawakan, magsarak ka kao, iniyat mo, amuin, biyayad mo na ito kaniya. Sumagawa, misan ko nagsarak ka na, hati na lang mo puwas na kuhukon. Sa suway mo, hati niya, patatapon hapangatayan mo, sin magbayad da kao kaniya, bango siya kakitaan. Sabab, insarak kaya ito, pahala mo na. Insarak kaya ito, pahala mo na. Bang mo siya kakitaan, bayaran mo. Bayaran mo. Harap ka na pagkita na isab kayo mo, sukutun da kao. Kana suway mo ra bayaran, bang mo siya kakitaan. Suway mo ra bayaran, naan niya mo yaon. Sabab dumatong kahuadlo, mahuliwan sin ibadat mo. Iwan sin puasa mo, iwan sin sambahayang mo. Naghadji pa kao, nagsarak ka pa kao. Sumagawa, dumatong kahuadlo, mahuli, way ruuntong mas madawhat mo. Para sa mawan sa jasim pag-anya ya patay manghud Muslim, na ummat al-Islam, suway na to halulayon, din di pa dunya. Din di pa dunya, suway na to halulayon, imparkala na to, patay manghud na to, papagkahin na to, suway na to halulayon, ummat al-Islam. Amuyat tundeng ha mga banda, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikarwa. Inundang-undang ikarwa, amunain, hapuas mo uminang singkangian, nakahinang ko pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-us-us ko, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod mo isabihin ang ulong mo, maghinang na kumangi, puasya to maghinang na kumarayaw. Na makabuka ummat al-Islam, mapatay ko rin doon. Hapag hinangan mangi, hapag masyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di na to kay nga taning kamatay, wang kuno dumatong, taghana sadya. Pila na sadya, hindi nga mga kiyasuy-suy, bago-bago na sa to kami nagmimiting hiwan ni Kuan, sa yato na to'y miabutin makto niya, yato na to'y miabutin ajal niya. Na di na to kay nga tanong matal Islam, bang kuno jumatuing kamatay. Kan suway kita no daran sadya. Sadyahon na to yung ginhawabaran na to, hawala pa di matong kato, hawala pa di magpakin kamatay, kato taning ummat al-Islam. Amuyat to undang-undang ikarwa. Gaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napuas kita niyo pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapuas kita niyo pagmabuha. Iwan bang kita niyo magpakahinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, papag-us-usun kita niyo magtawat, iwan huminang singkarayawan, hasupaya mamapasikan niya, in ikatuundang-undang sin Muslim hakabuhi niya, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pag-addat ko pamanusya, sin pangaddatan marayaw. Pag-sumadya ko pamanusya, sin pangaddatan marayaw ummat al-Islam. Sabab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum akhlaqa. Insarayaw-rayaw na kaniyo, amuin kamo, lawiin dayaw sin pangaddatan niyo ummat al-Islam. Ang pahambukbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan atahu faqal,
hambuk kusog di matungmon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal afdalul a'mal, unulong nga inlabi afdal kakahinang, uno inlabi afdal, uno inlabi marayaw hinang, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Amo na long nga in pagparayaw sin pangaddatan. Amo na in pagparayaw sin pangaddatan. Na isyuin labi marayaw pag marayawan na to ummat al-Islam. Isyuin muna pag marayawan na to. Wa awlan nas bi husni khuluqik. Wa awlan nas bi husni khuluq. Impanagnaan, inlabi at inapanagnaan. Mga manusia, insuway mo sila pag marayawan. Hum walidak. Amunain dua maas mo. Suway ikaw magmarayaw pa dua maas mo. Wa zawjatak. Ibansin pa asawa mo, suway ikaw magmarayaw. Wa auladak. Ibansin pa mga kaanakan mo, suway ikaw magmarayaw. Thumma al-aqrabu fal-aqrab. Ibansin mga masukay mo, ibansin amoy labi masuk pa. Amuyat to ummat al-Islam. Impanagnaan niya, amunain dua maas mo. Labi luwa na inina. Suway ko magmarayaw pa dua maas mo, nabiluwa na haina mo. Sabab, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith day sabdain ka Nabi Hurairah, aw namukusog di matungmon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sinusog ini ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Long sinamukusog ini, ya Rasulullah, hisyulong niya, inamuin manusia, labi mapatut pag marayawan ko, labi mapatut amoy ninangon gadahon ko magpanon. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala ummuk, amunain ina mo. Nalong sinusugin ni siyo pa, nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ina mo ra. Nalong sinusugin ni siyo pa, nabihad tula long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiina mo. Long sinusugin ni siyo pa, mahuli long niya, iyama mo. Amuyat tuin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalagguan iban sin kahalgaan sin ina. Suway na to, ayaran ni ina na to. Sababin ina, amo na yan, inmano siya. Umunong kayo mo. Malasakay mo. Inina mo, amo yan in nagdarasin paglasa. Amo inlasa di magkapinda. Suway na to, ayaran ni maas na to. Suway na to, paggadgatan. Suway na to, parihala o ni maas na to. Kaya kausan kita ni si maas na to, ha? Hangpo anak. Parulihon, atawakan, parihalaon, ayuputon ang po anak. Sumagaway ng po anak, magduarwa pa, magbinto pa, magayupot, pahambok maas da. Padua maas niya, magbinto pa. Allahul musta'an. Wala mo kaingatan ng matal Islam. Wala mo ka napikil, inmaas mo, hawak to ka wata-wata, sampay ko sinuhol. Pagbati mo may lahat, yaon na'y mainom mo. Yaon na'y makaon mo, yadyaran na kauhina mo. Di mo kakayat tumatali ang matal Islam. Suway na to yat tutaliun. Inina mo, bangkaw masakit atas kailo, di na matug. Hasupaya sadya ko kajakahan. Aon pa rin mga ina, in magpakapamong na, nando anak bang sadya ikarihiling kusog ko. Tanto irihil ko na kay mo, ayaw sadya ko masakit. Amuyat to din nga mga paglasa sinina. Amuyat to din nga mga paglasa sinina. Sumagawa, hazaman na to ini. In mga kaanakan, matawad pa inwakto nila para kabakayan nila. Matawad pa inwakto nila padukain manusya din sin pamaas nila. Labi na pa ina nila. Ummat al-Islam, uno na injimatukato taniyo. Aun waktu mga tupain maas pa ina. Natungtumon na to. Inday nga mga alamat sinadlaw qiyama. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, antalidal rabbataha. Amuin, ipaganak na sinambuk inain magnakura kaniya. Pila na sadya din nga mga kaanakan mayroon nagdat pamaas niya. Pila na sadya din nga mga kaanakan in makakaus na mamungmong.
Pila na sadya ding ha mga kaanakan, in makaraos na mamina sa pamaas nila. Allahul musta'an. Suway na to, ummat al-Islam, ayaran, imaas na to. Wayroon kapatot na to mamina sa kanila. Wayroon kapatot na to mamina sa kanila, wallahi. Suway kita niyo magmarayaw, pamaas na to. Suway kita niyo magmarayaw, pamaas na to, ummat al-Islam. Makasusa to, din jimaja to mga kaanakan bihawon. Katuntuman sa jain maas, bangaon bayaran high school. Katuntuman sa jain maas, bang graduation na high school. Makasakat palalian ni maas, amurayat tuwing waktu, makapagpanon sila iwan si maas nila. Sumakawa bang haway, pagdatong sa Assalamualaikum, pagpuasya to sumod pawilik. Di na magbisara, wayroon na, at inapagmiting iwan si maas. Ummat al-Islam, suway na to inipandukahan. Uno na injima to, hakanakan si Muslim. Suway na to, lasahon, imaas na to. Hamok din ha mga sulga na to, yan din doon napadsiki si maas na to. Kawakan na to, hapag marayaw pamaas. Ummat al-Islam, suway na to, ayaran ni maas na to. Misan pa yung kiyaonan nila malaas na. Misan pa yung kiyaonan nila lian na. Di nila na pagkasayuhan. Amuin, makajamban sila rin doon. Hakukunangan. Suway na to, ayuputon. Inikaw kaya kausan ko si maas mo. Magintaw ko si mata-mata ko yon ko hakukulangan. Pupuan ko hina mo. Sumakawa ikaw di mo kakausan. Hauno yung tumbas mo pamaas mo ummat al-Islam. Amuyat to indeng ha mga kasaan dakula. Makasusa hazaman na to ini. In mga kaanakan, liupan nila na imaas nila. Labi lumana bang makaasawa? Inusog bang makaasawa? Kalupahan na imaas nila. Palawiyon pa'y nasawa. Na ummat al-Islam, ayaw mo palawi ay nasawa mo. Raisin hay na mo. Inina mo. Dahon ko magpanon. Malasakay mo hina mo. In pagla sa sinina, nasabot hambok khutba. Syekh Mahmud al-Hasanat hiya al-hubbu thabit alladhi la yataghayyar. Impagla sa sinina, amuyan nung nga impagla sa tatap di magkapinda. Inakatilimot mo mapinda. Sumagawa ina mo di mapinda. Amuyan in kalabyahan sinina kan suway na to. Ayaran ummat al-Islam. In sumuno, in manu siya amin labi marayaw ati aun labi kapatut. Labi kapatut suway na to pagmarayawan, sinsumuno niya, hapuas sindua maas. Amunain asawa. Amunain asawa. Suway magmarayaw in mga sila kabanahan pa asawa nila. Suway magmarayaw in kabanahan pagkaasawahan nila. Sabab, na inyaon kiyawa nila Hamas. Jimanji sila. Lasahun nila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila binasahun. Sumagawa, hazaman na to ini ummat al-Islam. Long sin Sheikh qala al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah. Long sin Ibn Uthaymin rahimahullah, hakitab niya kitabul ilm. Wa kathirun minan nas lil asafi syadid. Kamatawran ding ha mga manusia. Kamatawran ding ha mga manusia makasusalando. Yahsunul khalq ma'an nas. Magparayaw sila simpangagdatan nila. Pamanga manusia. Tinawin manusia huwa ding haway nila. Walakinnahu la yahsunul khuluq ma'ahli. La yahsunul khuluq ma'ahli. Amuyat yung makasusa ummat al-Islam. Di sila magmarayaw simpangagdatan nila doon ahli nila. Bang sila ako ay abtasimun, maguyom sila pamanusia, maguyom sila pagkabakayan nila, magmiting-miting sila marayo, sumakawa pagdatong paray, nando makaulungin asawa, doon na kayong suknaan, doon na kayong bisarahan mangi, doon na kayong binasahon. Ummat al-Islam, suway mo hati huning kababaihan. Suway ko magmarayo kanila, kiyawa mo ding Hamas niya, jimanji ko sinlasahon mo, pag-uwas binasahon mo ra,
Hawno in kasipog mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawno biyutang in kabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Natuntuma ummat al-Islam. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajlidu ahadukum jaldal abdi. Dilong nga way di maharus. Pahambu kusog. Inuwakan niya. Atawakan binasahon niya. Baka hunnay nasawan niya. Biyasin pagluwak hambuk ipon. Sabab azaman na to. Azaman na kaunayat to. Mataw dipon, ang kanda na uning pagmahalika, sabab, in mga ipon na kauna pagbinasahon, pagbayaan, na di man jari, amuin, binasahon, sin mga sinakamanahan ni asawa nila, di maharus, di man jari binasahon nila, summa yudaji'uha, pag-uus nila binasahon niya to, nadaikan nila ra, daikan nila ra inasawa nila, hauninakal sin kamanahan, puas nila binasahon, daikan nila ra. Hauno nila biyutang inakkal nila. Kana in kabawaihan, subay na tuhatihon. In kabawain kama in kasawaan, subay lasahon sin kamanahan. Hasupaya marayaw in paghula-hula. Sabab doon mo nakawa. In pag-agam, yun ang tunga sin pag-agamam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan, isyusyuin karidjikian, sin babae salihah, faqad da'anahu ala syatri dini. Matantuod na kawan niya na, inhang tunga sin agaman niya, falyattaqillah fi syarti thani. Kung magmabuka siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, patattapon ning kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, hang tunga sin pag-agaman niya yaon. Magbabuka siya, hang tunga nakapinyaon. Nakawa mo in pag-agama mo rin doon. Inhang tunga sin pag-agama mo ha asawa mo. Bangi sabing kiyaunan ni nag-ibadat. Amuyat to ummat al-Islam. In sumuno, amuna in anak. In sumuno, amuna in anak. Subay magmarayaw in kamaasan pakaanakan nila. Subay magmarayaw in kamaasan pa anak nila. Tarbiyahon nila marayaw. Bukun hinduan nila sin mga magbayla. Bukun hinduan nila sin mga magkalang. Sumagawa hinduan nila magbasa sin Quran. Hinduan nila magbasa sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinduan nila sin pag-arama. Hinduan nila magsambahayang. Sa amuyat to in wajiban kanila. Subay ikaw magmarayaw pa anak mo. Sababin yan didjiki kay mo. Ayaw ko mabuka magpataod sin anak mo. Bang inusog barakal da mangusahara siya. Hindi jiki sin anak mo, hindi jiki sin asawa mo, ilaway rarin dun kay mo, yakaw ba na? Ayaw ko mabuka magpataod sin anak. Inyan, di jiki kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal bang inyat mo, inanak mo, makamiskin kay mo. Tanto ipapamiskinon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, niyatay inanak mo, rijiki kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya ko, rijikian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat umat al-Islam. Hatinay ni kato, amuna in anak. Suway lasahon. Suway ipatun marayaw. Suway ayuputon. Sawabin sila yan, rijiki. Dengan Allah subhanahu. In sila yan, rijiki kay mo. Rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya, tumurun din dun kanila yung rijiki nila. Hilaway kay mo, yakobana. Amuyat umat al-Islam. In kaanakan, suway tuod ayaran. Suway hinduan sin kamaasan, sin agama Islam. Suway hinduan sin magbasa sin Quran. Suway papangadjion. Suway papangadjion in kaanakan. Mukulong na suway na mawus mag-school. Ang papapangadjion bukon. Suway papangadjion, suway pamadrason sin mga kamaasan in kaanakan nila. Sabab amurayan in makatabang. Amurayan in makatabang kanila. Haadlaw mahuli. Iban sin makatabang kay mo. Bang mo hinduan nin anak mo, syafaatun kau. Sangunan kau korona, haadlaw mahuli. Bang inanak mo na inang hafil. Maghapal sin Quran, sangunan hindua maas niya. Sin mahakutta korona, haadlaw mahuli. Amuyat yung kalabihan sin anak. Bang in maas, yayupot niya, tiyarbihan niya, inanak niya. Doon halaw man sin agama Islam. Mura-murahan umat al-Islam in mga yat tumagmumpaat
mahinang nato undang-undang hakabuhi nato. Mahinang nato undang-undang akabuhi nato. Imuna-muna suway kita ni magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuday kiaunan nato isa-isa nato. Iban sin mataud mano siya suway nato patattapunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapuas kita nyo pia pagmabuka, insumo no undang-undang sin Muslim, bang siya nagpakahinang dusa, sababin kita ni bukon kita nyo lakpas, deng hapardusahan, na suway siya mag-us-us, magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga yun siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas siya to, huminang siya sin karayawan na supaya mapapas, pardusahan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insumuno, subay siya magmarayaw pa mga manusia. Subay siya magmarayaw pa mga manusia. Mura-murahan ng matal Islam na magmumpaat ka to tanyo muna paginhawabaran ko bangaon ding ha mga kabtangan namo inwala imamo dinyat to ding ha mga kahuka sin iman namo nabangaon kabtangan imamo na inyat to tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan magmumpaat to patattapon kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala halong pag-ibadat niya iban topikan kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala iban patutuhon kita no halong pag-agama halaw man sin agama Islam. Mura-murahan ng matal Islam, tubtuban ko na rin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.